Kwaba strong confirm Adom TV Badwam eso ya mamunyina afishia pabiem ya da sister Sunday bi eye guy ya da na se ene ahosepe nenso ode abreye enwuma wuti ye enye music video akeke ne ebo ne mom Medimafo Herbal Hospital time da so na ye de aye adwumunti de odi wo natena ye ho no ana ya chechire ne nwom ade amano ntino wuti enyum ne de no na wuti die won mo ye wo Medimafo Afisem hia biem Medimafo Herbal Hospital side ne tuma bebo multimedia Adom TV de so safin so one yen ekọ eyamuntia ene wasanya hoden esan ede aba be so yasan ne adwuma pa o ye ntinti doctor time da so e wa ha doctor Afisem pa afinko emeto ye ensan ye ho de ame ho ye fedodo mo asha afena si ye pa nyame hira onso Afisem oni ye adwuma kama fefe enuti ne nya akatua Afisem ahia biem wasaba ede nyame ase pa ye didi si ye se adwuma mu so ye adwuma mu ye boko ede nyame ase fie so ye fie boko senka fie nya mintimetna no cre sa wonyum edie Medimafo Herbal clinic o ba me ko program se na ye bo ansa na makasa what you say na tumi fufuro ba aba no cre ko nyu bite tumi a di akire no sa o ti admi se na ho asase ye obibi ayaresa wonyum no mu no cre ko bibira ba bi di adanse afanyum we kura no cre mark o ye no utie pe na ma bibi foforo so I can imagine what adwuma no ye wo dia no na wotie akire na wotie yes sa enyum na ye national ante no cre because wo bonyum no na me be kasa nse bibi fufuro ababe tumi fufuro ababe gurem amadmedi no CPS ta de nyame ase yesi afufuro mani pa fufuro yes ene ebe ehwa Adom TV sabe ye nya fufuro aka ho nti ye kan ye jeje ho kan nwom no ho asem no se na ho ani na ho ani ye hwe Medimafo Herbal Hospital yo mamen na otumfo nyankopon ase ehwe sopa no bambo 2023 de ababetwamko ye wura 2024 said ye oye ma ye last na meka baby say otie ohefo ni otiefo emfa asem we se afibia ye ntumi nchemu no sa afe no ye bibia ya na eden kakra afia yi anu dura ye nchemu no wo 2023 wuntimi nche 23 mo what you say wuntimi nche 23 mo ba 24 ye chem mani yi nti afia be so a ye nchemu no sa afe no eniema heda nko yi papa ayaresa no kora ya na aye ne ho bibie wo ho na se 2023 na sa na tie na ayaresa ebufu aso de a 24 yi de minimum say ebe kwa minka bebre no ena me free ha me kwa kotenase mayira wo pokuase mayira na once 2024 when the bread di kan a me ba betenase wo pokuase mayira Adom no tumi no a onyankopon de asan ahye me nsabiem 24 ye na ebe ye adwuma no enene na hyase 2024 enti na ampaye ebedwa ewo pokuase mayira yale ya ho ba be kire no oba besu ene bebre na ebeba otumfo nyankopon tiase nti omfa yale na ensan na kinkofida bebre na beba wo ba no bia na wonani huna de ba megidi se obefiri Medimafo akokodir fie no na otome kenkan enti ene 2024 ashasi a me kwakotena so pokuase mayira ma me sa wo masa ene empa ho de a na wa hwere ne ma bebre efi se afia ashasi bia bisa Medimafo Herbal Hospital force afia ashasi bia doctor dikan etena sie no ensankyere ni sisi enti ene bra na beje wa yaresa wo pokuase mayira medical kan kire Ghana for say obaba Medimafo no
nipa bebre na wo ho me pa obeduru a mempere wo ho se ye doctor na me pentem no da bia me kam se obi pa na yare senti onya adade kotena ensuo bi ho 38 years die enye se ho na ye ne fu endi na wakotena ho die na ohie ne se obenya yaresa enti ma me papa wo he me bia wo die wo nim pefe se enye me mpo na meka akiro wo nim pefe se Medimafo ho na waba beduru die ye dani a wo benya yaresa enti wo beduru ho ampacho to boase na di line na wo di so no so na wo tam no so na wo beduru doctor animu a wo se doctor so enipa ho nyina nkoya me sorry enti yisa de wo twato asole mahwe na wiansa na masole sa na etie enti me pacho de me ka jo nyina ne se tutumika na bra be piem e wo pokua se mayela eno ye nkenan kuma se ye abu akwa agogo yankrofo di holidays ye de ye ni bi da ne da ye adwuma e ma ye gina ye nanso e di apomodin pa esi ho entina Ghana fo ama ye din Dr. Tam da so enye me na me kofo atam da so okay ayarefo na e ba hono we ba doctor se ma me ko na nsan ho beto na wo ho ato ma me ko ene na ho beto na ho ato ma me na otwe umfa yare na ma ampa no say doctor we de okwa what the time eto wo yale so and aye time that so sa na ye dey so na before we cross say end of year we ye 21st December no de si wo pokua se mayera no e kire se abribia se ye ne kuredifo wo manmu a at least one person there so that no one person no o ka se nipa nyina ye bone to no one there tie ne ye onya nyankopon anim adom enti se ye ne kuredi ni ame adugya mfi bema me di me sese me bu ka kire me se Ghana for say me ye ne kuredi ni 21st December ye adoye e wo pokua se mayera emoni enwo de ye che bebre na de ema no ye enwonwon se ye che TV mako 50 that very day no na enipa be mako be 20 die metumi aka se sika wo ba Medimafo nyina watwe nyina ye 300 Ghana cedis 300 Ghana cedis wo obaji bi winim de making 300 Ghana cedis per and what you are Medimafo Herbal Hospital what the idea duro enya yaresa what the asa card chrono wasan de ababaji TV 1500 Ghana cedis okwa akohwe na enti se nipa bi say wo wi ase dia na nka onyankopon kranka ayo abebre na meka say sa na Medimafo Herbal Hospital etintam say that oba Medimafo a wo card no hwe ni yi na won me say afibia ye ne mprensa okay ye we Easter ye be san ba ye ni ye ne September ye me birthday asan ya san dia akobronya enti afibia ye che ade mprensa enti wo mo hwe animu biem enhwe animu enko Easter na ebenya ebeka be bosome ba ko ye be kire da kropoten ye be che Easter na afidie me se TV no meche 70 oh wow ya tum yes wow afi me se Easter no meche 70 wow meche 70 afi Easter ye bedi meche mako 70 na me Adom a enti ohwefo bia me kan ba kwacho se wakota da so akokonya yare sa wie no wo card no na wasan de asie ebere so asan fa bagi TV san fa bagi emo ni anwa enti card ba ko no ifan say there watch TV ni bi kura dada TV ne fan say wunya bi afi bia wo de bagi emo ni anwa mprensa tiri yo card ba ko no afi bia wo de bagi emo ni anwa mprensa eno kura enye asam ketwa we na kire say ye wo Odimafo bi ya owo oman Ghana mu na ono na odi ema ne man enti Medimafo Herbal Hospital no enti na onyankopon ho na maka say ayaresa efiri nyankopon emfiri me
na onyankopon de tumi no so se na ko a oye nukuredi ni ma no oti ase na ko a oye nukuredi ni ma no na enipa odwen nipa ho na nipa ya le ho hia ni chensika oti ase nipa ya le ho hia ni chensika enya asam ketwa edina Medimafo Herbal Hospital yemfa yale ma ho ensan fa nkofie meka say obi hwe me wanya stroke yale papa shia me wo Medimafo Herbal Hospital me kasa wie ya me kwa kotenase na hwe bibi say ebia anano na ye de ayi wo ma bia obedi adanse ye ayi no o say na wanya yale stroke 11 years 11 years emfinsia mako edu baako a wodi adafam nanso oba Medimafo Herbal Hospital no na wotwemienu pe enie uma baako zi kwasesa ne cars ahodu a wagye nyina abai na card no kra kenten kula enkom babia wa chinte me ka se wo chin na wo ma Medimafo a wonko babia Evise Medimafo no ayaresa no nyankopon adom obeduru ho a se wo po se wo mpo se efiri soro efiri asase ani efiri asase ase efiri se tumi nyina se yehu nyankopon sa o de ayaresa tumi adom doctor yi enti wo a wo yale stroke ne ka kese hia me na utire yi a o stand for stroke no kura enkofie biem men show nansa me se ene eye 2024 da edi kan me kwatenase e wo pokuase men show nansa men show ene nan bra na be hwe se ayalesa wo yale na wada de mo ache no me se afei na wo yalefuo bi anya ni da so se ne yale o yale be free ne so e wo bra wo de nani akyerem e wo kumase ebu akwa agogo enkran pokuase mayira vise ho en wo yalefuo ba no what the time to so manual empa ho ebubuafo enante enifrafo timi snap panie they make me stroke ne diabetes pressure yale wo nyina ye entatia case entatia case e wo Medimafo Herbal Hospital didi e wuo de ye sie no sani pepe na ntuma Medimafo se wonwi yensie yemfa won hye fam na ye yale na ha wo se doctor bia ka kira se nansanto ene nanto a ora bra Medimafo da bia me come say taste it and see Medimafo Herbal Hospital wo de bra na be sohwe na show ho nansa se o de doctor wa kan bebre metatie no wo de ma me nkoso hwe nansa pe 3 days na hwe se ampa onyankopon de to me kese ache Dr. Tam da so ensa na da bia de me kan nyina ne se enhyira ne ye wurade nyankopon se ebra edu se emu odin na nkrofo dada nkrofo ye gi nkrofo sikadie ye bu nkrofo foso enipa nya yaresa na enipa bre no de doctor anano adanse kofo die doctor wa mahanka yewu wa mahanka yewu wo bi obedi ada Medimafo na hu mema brane akesia ye di adanse oba jesa adanse obeba na be ma tenten gramo dina ho na odi adanse ya wonim die wakunu wonim die watie wonse wono nkasa wa yele ma nani aba be kunu se bebro ho se na me ye kinyegifo me gi me ho akinye man gi ho akinye wo de nse bra Medimafo Herbal Hospital be ma bia wo be ma wu me se be ma mfie dunie wo be ma solida na uduru Medimafo na ediburu 24 hours ya na nka me nye CEO ma Medimafo na menye CEO ma Medimafo oba wo peba na me se ya wodru bagibi eye instant gina hoje wodi gu wonum gurana dwodwumienu onum wie ya na na ukuna hia muhia munhia biem so boso me beso no se wo mpo na nyinsa aba betom nyinsa betom wie se abadi anan obi heda de menana menana free United States and ne ba be chia we na nam so a yenya no what na flight aba kumase ba be chia me oh se and manyam kanyankopon with the na enipa nim se enye yie no
onam doctor izo aye yie enti wodi e say ubetu anamo na oba Medimafo Kumasi ye bu akwa agogo me patcho buru nya mu ye te ne senkrofo bi nenam enche ya omode cash e ton nuro e check nkrofo set time das me patcho da bia metaka na asem yenton ye duro ba bia yemfa ye duro mu kemu enton enti ba bia behu se ye ton Medimafo duro bia no ibacha utimi ma ye chewo because yenton bi wo ba bia yemfa mu kem e hospital this wa ba se obia to wa se e Medimafo a me pacha mo ma ye nche no ebi ni ba bia de me kan nyina eno no na enhyiranka awurade nyankopon na pa me kwakotena se na matwen oyalefo bia oba if ayare sade ene awurade na me se onam doctor tam that is the nation doctor so obesa wo bibia la wo tu anamo wo de bra na besohwe ewo pokua se mayra se me kwakotena se ene ampaya ebedwa do me number no numbers ni 0244 77 4282 0244 77 4282 0500 727215 0500 727215 0245 449592 0245 449592 obia eba enkra branch na bia uyusu smartphone Google map obo Medimafo Herbal Hospital Accra e ba Accra de for Accra to aso okay Medimafo Herbal Hospital Accra baby a wudina bia wo be driver kwa kosi hope okay so wo ni bi nso a kosi Pokuase taxi station wo ka se me kwa time da so me ko Medimafo omo de wo be ba hwena obi andada ama obi amfa tire akora na na wo why because engrofo ani abre we say hospital a green and white efe enkane bebere wo ho efe che obi ade wo o ma yi that time that's mo that's it nyamisho ya that's pa anti Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so ono anka sani enye enura eguka mu no omoto yen hya no so ho because ade papa bia no obi ta ho no pese o se no nti ya mo ani na ho kanche ne se o is it omo de adwuma na aba ifi da bi bra hospital ne yen check won hwe obi bia ansana won mo amadu yen hya no so pa mamemfa birthday wishi emra from Lord Tewia Yamani Boni owo Western Region said Detective Corporal Patrick Mensah our Central East Regional CID Kasoa ene ya wawoda enti Detective Corporal Patrick Mensah happy birthday in Komau Lord Tewia and I wish you a happy birthday nyame shraw nyame nyo kese kosi se obeye kese pa ya da so a new year ni montie bia na opese o ye odofo bia doye mesraw Ghana Post egusua yes omo pese omo unbox wo parcel no emma ye ne kama ye na busuanu bi ewo nkrofo aman so amano nenom ne ade US Europe UK Australia South Africa ene Asia ne African countries ahodo se ye kotodwe na pese omo unbox ne fine fan koma se ye enam adwene no bibia kente bibia pese ye fantu kwan se ye fie se ye hin ene Ghana Post for eni sa woso womo ebe ne kama de ama Ghana Post de ye ankase ye dia nti so do ade ama womo so womo deliver dina no hwa pepepe womo deliver ne kama de ama se mpo wonsa nkampa wonnwene krampo da se beyira da bi wonsa ebetumi aka hwehwe won Ghana Post GH _ your Facebook and Instagram net Twitter alcohol ma obenya won and our WhatsApp number 0542527004 0542527004 now on Ghana Post for edinkomo Ghana Post secured smart deliveries ya do almost papa me kwa kwesinsia ya krado de mpensemu no so etoaso team no yada mo ase medi afia amankwa tamaklo